producer Dennis and Fred. Catch us live at Triple Sports Arena. Okay, ni Triple Sports Arena, ni Manchester United n'ubundi turimo kuganiraho. Manchester United byagenze bite? Manchester United nk'ikipe y'amateka, ikipe ikomeye ifatwa nk'imwe mu makipe ishobora kuza mu myanya nko mu makipe atatu akomeye ku isi. Ni gute yisanze aha hantu? Wa mugani wa mwanafunzi. Mwanafunzi niwe uko nahoze mbikubwira niwe wavuze ati ni gute twisanze aha hantu. Yari gukora amadocumentary. Ni gute rero yisanze aha hantu aho iri ku mwanya wa 8 amanota ni 58. Twatangiye sezo yatangiye tuvuga duti tuzakina Champions League, dore ko sezo ishize yari yaje ku mwanya wa 2. Ahubwo noneho na Europa League nayo kuyikina birasa nk'ibirimo kuba inzozi. Bishoboka ntiryaba ari baratubanya nka Man U muri conference. Ntabwo ziranama Man U azitabira. Zira ni inama Man U nta agenda igira. Ubu koko n'ubwa mbere nangiye kubona Man U ikinira irushanwa sinyirebe kabisa. Sasa ubundi turakomereza aho twari tugeze. Twari twabaganirije ku mateka ya Man U mbere ya Ferguson, tujya nyuma ya Ferguson, tujya mu kiragano cya Ferguson, tubabwiraho muri make uburyo yubatse izina rya Man U ndetse nawe rikamubakira izina, akaba umuntu ufatwa nk'icyitegererezo mu mupira w'amaguru ku isi. Tujya nyuma ye se byagenze bite kugira ngo noneho ibintu bikomeze bigorane. Twagiye ku wamusimbuye wo bise The Chosen One, David Moyes, kugira ngo n'ubundi tujya kuri yego no joininze kakanya hari gihe ahita avuga ati ese nibiki bari bavuze byagenze bite. Ejo bundi wari wadukubise kanyite intangiriro kuri Manchester United. Ubundi umuntu avuze Manchester United niki ibyo twavuze aho izina ryavuye. Tuganirije tubwira ku kuntu bari abantu bakoraga kuri gari ya moshi. Yatangijwe n'abakozi ba gari ya moshi, bajya hamwe barakina mu 1100. Ubundi kenshi iyo urebye nk'imigimbi 1878, ubundi kenshi iyo urebye nk'ibintu byinshi byagiye bikorwa ku isi, uko nyine muri iyi minsi abagabo basigaye barataye agaciro. Abagabo muri rusange urumva muri rusange buri abagabo vari yabo yagiye igabanya kuko imyaka igenda yiyongera. Nigeze kumva ikiganiro kiri scientifique bavuga uburyo ki ari umusemburo wundi wa testosterone utuma abagabo bakora ibintu byatari. Ibindi bintu byinshi byagiye bitangirwa n'abagabo baga bishyize hamwe bakagira igitekerezo, bakagira icyo bakora, abandi bakazakomerezaho. Gutyo yatangiye rero. Wenda nta guciye mu ijambo wakomeza. Urakomeza utugera muri era ubwo izina ryatangiye ritari Manchester United, yitwaga LYR City FC. LYR City FC. And then nyuma baza kwereza izina rya Manchester United birakomeza 1992. And then ikipe iragenda ikora ibihambaye mu gihugu cy'Ubwongereza, iragenda itangira kuba ikipe nkuru. Wenda tutabyizimbiyemo cyane sari guca mu ijambo. N'ikira kiganiro twe twagikoze kuri YouTube channel yacu, abantu baraza kukibona. Twari tugarutse kugira ngo wenda dusoze ingingo yacu ya Manchester, bazagenda babibona. Twabiciyemo ibyo ari byo byose ku buryo bishobora kugira ikintu biha umufana wa Manchester cyangwa se umukunzi w'umupira w'amaguru muri rusange cyangwa se wa sport. And then nubwo ubitarutse ngenda komerezaho uratujyana tugeza kuri era ya the man himself
Sir Alex Ferguson Fagi ku bigiye yifatiye zamuka batangira gutwara ama challenges menshi cyane ariko bigeraho batangira overcoming mu gihugu cy'Ubwongereza twara icyo twakwita treble arakomeza kwa mbere yatwaye treble mu Bwongereza gutwara ibikombe bitatu bikomeye ubwo turavuga FA Cup, Premier League ndetse n'igikombe cyo kumugane w'Uburayi by'umwihariko Champions League. And then nyuma mu gihugu cy'Ubwongereza umva yabaye ubukombe ku mugabane w'Uburayi ntibibura mpaka aratwara na amateka maremare wari watuganije 2011 itwara igikombe cya 19 cya shampiyona ikura hagahigo ka Liverpool ari yabarwaga nk'iya mbere yari ifite ibikombe 18 ifasha umwanya wa mbere kugeza n'uba ku gahigo nta uragaturaho byarashoberanye Liverpool iranga inyuma well dutangiye ducayuka amavuta n'imbaraga ubwo dite dutangiye twanzika utabona dukonje hanze ikirere nabonye cyari cyahindutse kuntu ariko Deni uyu muntu uri kutureba aka kanya nkuko twatangiye tubikomozaho byageze 2013 uyu mupapa inkuru y'urukundo inkuru ndende buri gifite intangiriro kigira umusozo inkuru yabo igera ku musozo ngombwa ka stepping down the manager and then biba ngombwa ko barekurira abandi sasa basigaye ngo bakomerezeho kuva icyo gihe iyo kipe twari tugaritseho yari ubukombe ku mugabane w'Uburayi muri Premier League ubu imyaka igiye kwihirika imyaka yihiritse ari 11 abakunzi b'ikipe ya Manchester United byinshi bishowe ndavuga na banyiri kipe abatoza benshi barahanyura amazina akomeye ndavuga mu bakinnyi abe Cristiano Ronaldo wari warabafashe n'ubundi gutwara Champions League anatwaramo Ballon d'Or abakinnyi benshi bagiye bahanyura aba Paul Pogba baza ari impano tubona aba Anthony Martial biragorana biri recent n'abato batangiye kwizamurira nka Rashford tubona bigorana benshi bakibaza tse ikibazo ni ikiye muri Manchester amafaranga menshi yarashowe muri transfer z'abakinnyi arenga miliyari 1 na miliyoni 400 z'amayero kubijyanye no kwirukana gurekrita abatoza hafi zirenga 44 gutyo muri 50 zimaze gutangwa ariko still kubona bari lifting a trophy muri icyo gihe cyose y'imyaka 11 ku ikipe nka Manchester United byo zina twavuze igikombe kiremereye bateruye ni igikombe cya Europa League muri nyabahaye bakavuga ati ni kibazo cya coaching abandi bati Manchester management structure yayo ni kibazo bandi bakavuga tubona ba equipe family Glazer nibo kibazo abandi bakavuga ati United yoze ifite n'ibyama transfer yagiye bikurikirana bihe byihirika n'ibindi ako sofa turibaza tugiye kubizana mu ishusho ngari United ikibazo ifite ni iki ugiye kumfasha tugendane duhere nyuma ya mze Ferguson agi stepping down bamutungira gatoki ubwe abahereza igitekerezo arababwira ati muri amakipe nandi guhangana nayo mu Bwongereza hari umugabo wanchallengingaga wibereye mu Society mu ikipe ya Everton abatungira gatoki ku mugabo witwa David Moyes abongereza mu kwandika bura nabahanga but the chosen one nuriya niwe wahiswemo nugiye gukomerezaho ku kiragana cy'umusaza urumva wenda nkomereje aho wari ugeze nyuma ya Ferguson wenda ibya Ferguson ku gihe cye twabaye nk'ababicamo kugira ngo abantu hariho abana wenda bakiri n'abatoya bafana Manchester United kugeza amasaha batazi ngo Ferguson ubundi yakoze iki kimugira sa buriya ariko hari akantu twibagiyeho gatoya twibagiye kubwira abantu sa yavuye sa ni titre ihabwa umuntu mu Bwongereza umuntu ku giti cye wakoze ibikorwa bikomeye navuga ngo biri byo ku rwego rwo hejuru iyo titre igirwa n'abantu bakeya ariko muri Man buri habamo batatu bitandukanye n'andi makipe yose muri Man habamo bita ni Sir Alex Ferguson hakaba bita Sir Bobby Charlton buri ari mu bakinnyi batatu basurvivinze ya mpanuka y'indege yabaye muri 56 abo bakinnyi ari muri abo bakinnyi batatu buri ari n'umwongereza akiniraga ekipe y'igihugu y'Abongereza hakabamo no bita Sir Matt Busby
ngira ngo naramugusobanuriye waramuganiriye uheruka ubwo abari bacitswe muze kuza kongera muri wenda muri Liverpool aba n'uwo bita Saken Dalglish Saken Dalglish ni umurejande wa Liverpool waba yibereye umukinnyi ndetse aza no kuyitoza ndi recent ejo nabonye none umusore w'umuhanga mu gutwara amamodoka tuno tumodoka moto muzo bita Lewis Hamilton nawe amurambuye nkone baramubwira ati ubu bahesa Lewis Hamilton aramtipe ariko yaradominye byatare muri iriya game sana kubantu ubwo abakunzi ba Formula 1 nabo son ntago ari football gusa tugenda tubinyuramo we twigumire ku ngingo twari turi kuri icyabaye nyuma ya Ferguson hazo David Moyes bashingira ku kuba yitwaraga neza muri equipe ntoya nka Everton araza yari n'umwana mwene wabo w'umunya-Ecosse buriya nawe yari umunya Scotland kwa mzee Ferguson wenda nabyo ishobora kuba ari imwe mu mpamvu wenda yabayeho ni the chosen yabayeho wenda Ferguson amucuzinga aravuga ati uriya musaza buriya yashaka kuza akagira icyo akora araza aratera biranga arumva kwikorera uwo mutwaro w'ikipe ikomeye nka Manchester United ayo mateka gusimbura umuntu ufite amateka nka Ferguson ari kuri rwego ibikombe 30 nk'uko twe twabivuze Champions League 2 ikoki ya mbere ntago ariho yitwaye shampiyona 13 FA 5 n'ibindi ubwo twa tuvuze bimwe mu bikombe by'ingenzi izo bita major trophies so araza icyo yatwaye cyonyine igikombe yabashije gutwara ni Community Shield kandi iyo Community Shield nayo yitwaye sezi gitangira rubizi ko yakinaga na equipe yatwaye FA Cup icyo gihe niba yari Arsenal niba nibuka neza ariko sinibuka neza gusa yagomba gukina ni Community Shield ni igikombe ikipe yatwaye championa ikina ni yatwaye igikombe cy'igihugu FA Cup arafeiringa bisa nkaho biramunaniye nkunganiye abakunzi ba Manchester kuri icyo gihe ku ikipe yari nkuru numva iri kudomina ku mugabane w'Uburayi and then musaza nkuri stepinze down and then haje izina nka David Moyes kuva muri Everton yakoze iki yatwaye iki ntacyo abakinnyi hasanze bisa nkaho bari babikomoje n'undi ravuga ati era yabo byasaga nkaho bari kukuka kanyuma kahandi umukinnyi wasigayemo ku mwuka wa nyuma Ferguson ikintu cyabaye ni nacyo kintu cyonyine Ferguson bafana ba Manchester United bamushinja equipe yasize equipe isa nk'irimo kurangira abakinnyi bari bakomeye hafi ya bose bari barangiye abo bita ba Rafael da Silva kuri kabiri bari barangiye umuntu wenyine yasize ni David De Gea umuzamu abandi bose ajya kumva ngo hagati ngo harimo abo bita ba Tom Cleverley ukajya kumva kuri gatatu bo bita Patrice Evra nawe yarimo kursoza aho bita ba Rio Ferdinand ba Nemanja Vidic bari bakurangira dusigira aba defenseur ngo ba Jones ba Chris Smalling ba n'abandi ariko baraho baciriritse ubona ko ari ikipe waya ndetse n'icyo gihe ajya kugenda yayitangiye kujya hahandi Man itsinda bitanu igatsindwa 4 defense nta kintu ariko ugasanga n'ikintu cyamufashije ni kwa kunde adversaire azavuga ati ni Manchester ni Ferguson kuko gukina na Manchester byari kimwe ariko no gukina na Ferguson bikaba ikindi kintu biramufasha gutwara kiriya gikombe yatwaye 2013 kuri sezo yanyu ariko mu by'ukuri uwo bita David Moyes we yaje kuri swadi yari afite mu by'ukuri nta bushobozi ifite ubwo ndabona kwibutsa ko na Van Persie bari barimo kugenda kuko nanone nkunganiye aho yabaye nk'ufata abakinnyi ageze kuba afite izina riri hasi and then ukibaza se nk'umuntu nka Moyes araza abwira iki Patrice Evra mu motive utanamenyereye equipe nka zira zikomeye equipe zikomeye zifite expectations ziri ku rwego rwo hejuru nka Everton cya Tottenham zira equipe zo nakita nk'izibarirwa muri second class ni challenging team zo nizo guchallenginga rimwe na rimwe za kina nk'iryo rushanwa nka Europa League cya Conference League
ikaba ari achievement yabo ikomeye ariko ikipe nka Manchester United ni expectations zayo nabo bahanganye izabihangana na Real muri izi ligue, izabihangana na Barcelona, izabihangana na Bayern Munich, bivuze ngo hari urundi rwego rwa expectations zibiriho ku buryo bisaba nanone n'intwaro zikomeye zori ku rwego nyine rwa expectations zifite. Araje biranga arinjiye gusanga abo bakinnyi aho ngaho nta injection nyinshi zabaye. Abakinnyi beza nka ba Cesc Fabregas, Thiago Alcantara bavugaga kuba bajya muri Manchester, ariko umuntu witwa Moyes aravuga ati nana ngiye mu mpereze Fellaini, twari turi kumwe muri Everton nzi icyo ashoboye, ahita asaba na Yohan Mata. Icyo gihe bashakaga na Ferguson we yagiye akina mushaka no bitaga ari umukinnyi wakinaga muri Real bitaga Contrao wakinaga gatatu and then ruhande rw'ibumoso. Abakinnyi abafana bakunze wa Manchester United board operation nyinshi zakorwaga n'ubundi na Ed Woodward baricara avuga ati maybe ko twakoze wrong choice yo kuzana izina rito kuza kumanaginga amazina nkaya. Ntihana ba injection nyinshi ariko bidakwiye ko ari hatanzwe ku managinga amazina ko nta mazina akazi yararimo ahubwo ku managinga equipe nk'iri ifite amateka nk'ariya gusimbura umuntu nk'uriya expectations z'iyo equipe ataramenyereye mu by'ukuri byabaye bise nk'ibigorana, byabaye nka challenge kuri David Moyes. Bidakwiye ko Manchester ku isoko yari imaze gutanga hafi miliyoni 77 kuri LA mu gihe cy'umwaka yarahamaze gito gishoboka. Nta gutindamo reaction itiba yihuse kuri board cyangwa ubuyobozi bwa Manchester United batavuga ati noneho we need to think big, tugashaka izina riremereye rikwiriye Manchester United. Musa, Dennis and Fred, catch us live at Triple Sports Arena.